2025 midterm election. The RMN News special coverage. Idol Joan, tiya, dudupan nga detalye. Saan si Idol Joan? Ayun, Idol Joan, go ahead. Kinampirmara na ti Commission on Elections iti Syudad Dilawag nga da iti nagbalin nga election protest ni outgoing Mayor Michael Marcos Kion iti napalabas nga eleksyon. Sigun na ni Attorney Julius Harvey Balbas at ti election officer iti Syudad da iti ket manipod at ti pakaamoy iti central office isusupo na nga da iti at isuda ama preserba da iti ballot boxes ken iso amin nga eleksyon na paraphernalia. Kinunana, ang mayor Uray Metno at sumaruno ang mandara ti main office para itiya sumaganad ang mapasama. Kasi man at ipaset tiya panag-sarita na. Tayo is deja imbaga iti COMELEC main office tayo nga we should preserve iti ballot boxes tayo for further guidance and for further instruction from COMELEC. Yung nakumpirma natin na talaga i-file ng election protest? Adda po at iti simangpot kanya tayong letter from our COMELEC main office informing us that there is a election protest filed by Honorable Mayor Kion. Saan sir natin? Saan yung file niyo sir? Based on our rules, it should be 10 days, within 10 days from proclamation. So, the candidate, so May 12 tayo nga naka-proclaim. Last day nga nag-file is from May 22. So, nasa awan sir, no, agtultuloy dati sir, di sa marunong adang pagkatalang na doon na usar iti election sir? Dahil the next nga procedure na, yure tayo iti COMELEC namang mandate kanya tayo, naman din succeeding instruction na. Paset ti panagsarita ni Attorney Julius Harvey Balbas at ti election officer iti Syudad Dilawag. Ti complain na kasi nadaya ni Apo Mayor Kion kasakasay. Anat i-count ni Apo Mayor Kion. Deto'y Picos machine. DJ nga ro dati sa Lungsod ti Idol Bernard samatan nga in pakamo pa yung election officer na nila on DJ protest nga usually DJ ket tekas ng panaka-daya na dati panagbilang da Idol Bernard. No bilang Picos machine. No anak na ganan iti protest maipanggep iti vote buying kaday siyam aminen baka vote buying pala ita. Baka day UJ pa Idol Bernard isong akitenta yun to noon at ipagdordor-asa na dito. No, kita anak na ganan manarimaan ti panagtratar kadigito nga gondaw kadigiti election protest kas kumakadete dayenta Metro Manila nga dimanon pa iti Supreme Court Idol Joan. Okay? Go ahead. Damag iti Syudad Dilawag, kadwa iti 99.5 Asin Lawag, Idol Joan, Distinta, Firm, and